Nemci, ja, nemške kosti, a ne? Zdaj, takoj se nam seveda poraja vprašanje, ko slišimo o Nemcih in če govorimo seveda o spomeniku. Sonce, tam ga niste vajeni, ne? Si se ga malo odvalil, Jakobet Company se pa mrti. Top, ne? Da pač top. Primer, ko je resilo top. Pa top, ono top, perfektno top. Top,